Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At to'y ti istoryangin Campinolwan. Feeling guwapo. Dito'y drama tayo. Domi, mabalin namin. Talagang awan na saya at nga aramid dagiti kakadwa. Apay manan, anyaman ti parikot iti barangayan. Gapo iti pan nakaipuspon man ti barangay kan iske eleksyon. Kumaro man ang ti kinasadot da. Day tamot ti parikot kadakwada. Kat ni tatang ti may stress launay dita. Nasaumon. Nagungungtan naman ni kagawad Margie iti Kalman. Nagraman ti barangay sekretary. Apay? Ni sekretary saan na nakastrike ta maunulaw ka na. Apay man? Ada nga sakit naman, Pudno nga da. Sakit ti aginaw. Manan? Kat no di pa'y natawan ang tagibi na. Nasaumon. Ay, anyan. Apay napasunay ka. Apay akasta. Tiyan niya. Adda dagiti anak nga anak. Agsasaruno. Addamat dagiti pulos adinsan maddaan iti anak. Unmod. Kaskadata. Saan apa nang ipangas? Kabaulan ta matimang dagiti uray kagudwa dosena nga anak awan mo't. Dagiti mo't makita marigrigat amang isakad iti biyagda. Isuda mo't ti anak nga anak. Ay, biyagay Sige, wala ti wakman kadananang. Makapadukot ti awan araramidan na. Ngalahag surat kan, nakadisturbuak manan kan ka. Mura ni Rosa, magagaran mo't amadaan iti anak. Saan mo't langay sura? Mura siyak anya ti mabalin. Reno kayad ko, no di kami mat nga ron maadaan iti anak. Ay, awan na. May sapa na ita, kasla adayulat ta tirik na da katugana kanya. Adawag ko. Ni Bumbon. Insan ka. Hello, Insan. Hello, Insan. Kumusta kan? Ay, kawapo lat tamo takasken ka Pudno launay data kasinsin. Puli tayo ti pikutin ako nada. Si kakit di mo kasinsin. Rabak ko lang na dyan.
Si kalang mo ti present, hindi nagiwaras ni Apo Diyos ti kinagwapo. Ay, saan mo't Anya nga ron, nakalagip ka man ng mawag. Wen kasinsin. Taumayak ko bumakasyon dita nagbugsutan. Kakaisuna nga addan biyahe ti bus. Manipod dito'y sampulanggit nga ayan may. Umay ka, approve. Tangay sikat ti makasangaw. Wen kasinsin. Kakaisuna kalkalpas ti gapas. Kaano ti ay mo? Iti deto'y alawas na kasinsin. Sige. Ngam, okay ka dila ang kan ipagrosa? Uy, awan mo't dakas na. Kung saan ka mo tasabsabali? Kun nasing putak mo't kasinsin. Awan mo't bisyok. Amo ka. Chicks lang ti bisyom. Aray ko. Imbaga mo't tantipod no kasinsin. Sige, umay kalat na kasinsin. Agyaman na kasinsin. Kastapay nga rod. Bye. Bye. Ay, anya lakit din na niya kasinsin ko. Feeling gwapo mo't launa yan. Anya lakit din na yan. Ay, agsurat ak malangan. Ne. Mayat sakit day. Ay, mayat sa suratan ng paiso. Feeling gwapo. Agsusukot ti girlfriend na. Mayat day taplat Kaya, masapol nga da. Moral lesson na. Dahil ti awan moral na. Kaya bala, pagustok man lang. Ni kasinsin mo bunjong. Uy, feeling gwapo akasinsin ko. Sa bagay, nataraki mo't kit di Bulimi ka no, ti pikutin ako na ti Tagalog. Anya? Ay sus, pakawan. Saan ka pinikpikot anya? Imbaga kaya mo, pinikot na. Kaslakastan ti turong ti saritam. Ne. Saan mo't arusadong no? Unay ka na ya. Uray kasto-kastoyak lang anya. Saan ka pinikpikot? Ne, kat papanamon nga ay. Rosa, mapit lang. Rosa. Ay, unay. Nagpasugnod man ang asawa ka. Sa bagay. Talaga kas dyan. Inton sa mga pait. Mayat man matlangan. Agpulis akin din na mapanak di opisina. Abangan sa pulin nakmanan ni tatang. Sino akasinsin na taumanay man la nagpasugno damon? Ni Bunbon. Tay feeling gwapa akasinsin na. Wan. Anya kumat nakasurunam. Feeling gwapo da nga rod. Kat pulida ka no tipikutin. Kahit Nakasurunak nga rod. Takas lakit din pinikot ko. na, Ay, ure kasto-kastoyak lang akat saan kumot nga ramidon dayta. anyan. Wan mahit. Apay, agraramanak launayan iti lalaki tapikutak pay. Ure nga takurso na adak. Ang damot pride ko kas babae Masurunak. Sa pinanawa ko na. Kahit anya nga roter aramidin na. Agsurat siguro Kati kasinsin na.
Kaano asumangpay? Ay, amok pa yan ngay. Tun sa anak ka nagaw-awi dan, taisudan niya agkasinsin ti agdan na. Anya. Ay na, nagrigat atumpungan ti kayat ni Rosa talaga. Naglakang agpaspasugnod. Saan ko man na maawagan? Unattended man ang ti cellphone na. Masadsaluta ka mapani di barangay. Ang mga naawan tayo kagawad nga akin duty ita. Kasinsin Dumeng! Woo! Insan! Limot insan bonbon. Isugayam tinaglugan ni tinagsarda nga tricycle itay. Insan! Ay na. Kunak no saan nga ita tisangput mo. Di mo pa in-text. Ay, tapnos, surprise insan. Katanya nga. Hoy ka. Dito ita salas. Kumusta mo dangkal biyanong iti Ilocos? Ay, mayat insan. Ne? Agmay maysa ka? Ayan nga iniipag-Rosa. Ay, kapampanaw na insan. O niya, nangankan? Ay, won insan. Nanganak itay iti stop over ti bus. Ay, sige. Madamdamatan tong arudan nga glans. Akay, anya ta? Imbagman, tanda, wayam nga pasyara. Nalpas nga minan ti gapas insan. Naimbag nga rod ta nakagapas kun. Nakapairik kami sakbay adimtang idi iti bagyo apaing. Adok matinaperde apagay mi. Ginundawayak mo ti nagbakasyon Wan mo ta? Akay, malumutan ti putot mo. Ay, awan pa insan. Awan pa iti asawak. Kasano nga daputot ko ngay. So ya, ay tatarakim, awan pa asawa. Say sayangam tagwapom. Awan mabalin insan. Saan tamot ngamin abasta pumatol iti asi-asi a babae. Anyan. Kat, da kayo ngay kan ipag. Nakapanday kayong matlangan. Ay ko, day tati parikot awan pa. Saan ko nga mo? No, dapat mapanday wano talaga nga awan. Ay, si kang arudan ti sayang ti gwapo. Saan ka makapanday iti? Uray may sala ko maalalaki. Taadamot, mang tawid di ta kinagwapo. Adugayam tinapipinta sa babalasang dito'y lugar yun, insan. Kas dayay cashier dayto'y a restaurant. Anya, Kun tay may sa awitris daytay. ay na, makaisamakkin ka. Anya? Kahit kailan ako nada, babae latta ti pagkapsutam. Isulat ragsakta na ita, insan. Sikan ti artistahin. Gamtirigat na. Sikat ay kunada playboy nga awan nobya na. Natutali zero ti love life ta, insan. Amom ka di. Aday ta ti may sa agapu na apim manawak ijay, 10 langgit. Apa eh? Ay, kwa. Adda pinanawak ijay. Anya, Sinulisugnak. Kaya't nakapikutan. ay madiray tensan. Kumaano magustuak. Saan met nga rod? O dayjay, nagbugi na. Anya, masikugan. Wow, ninsan. Nakatilmon iti pakwan. Ano yung i-order you, sir? Sige. Ada ka di pa i-order you, sir? Adda pa'y, miss. Anya day jay, sir? Mabalin nga orderan tinagan mo, isti. Maamuan tinagan mo. Naangaw kayo gaya, manong. Lori rugma tinagan ko, manong. Vital statistics mo. Ay, isti. CP number mo, gayam. Mabalin ang maala. Awanan Anya pa'y tinumber ko no alaam, manong. Makita na may saan na kaninsan. O sige, manong
Ay, bandak lang na dapat order yun. Na may saan niya artistain. Agalwad ka. Nukunak at tinagan ka. Aramidak. Luri, rugma. Rugmaak tapusaksak mo. Aganat ka insan. Narigat no pagsusukotam ti babae iti biyag mo. Mairubo ka lang. Kasano ko mamairubuak ako na minsan? Kat, saan ko mat idaapagigiddanan nga edit? Saan mo amay baga? Nangron ano panggap mo lang nga paglulok ka nita. Maday nga aramid dahi tayo insan. Anya, Sana gapot ako na magwapo kan ano ti mangkamkamat kan ka kahit pagpanakkel mo retan. Amo igamon dalori kan Eileen. Cashier kan waitress. napig sa tiradar mo insan? Madlaw kumot kat tigaraw. Nagkuyog tala namin doa ngam nadlaw kon ti kinapartak mo iti chicks. Kat saan mo pinakawan na kiti doa? Pasensyakan, Maylin Naira ng awan ko ita. Di pa'y mat ngamin nagpauwit da papa nga ada ijay Hawaii. Awan parikot. Kakaiso na nga damot ba si Twildo? Sana bali. Bumawi akto no sumaruno. Siyak tumot ti mangilibrikin ka. Ala ni Daytoy. Okay laang. Si kakit di mo. Numalpas ta amangan dito a restaurant. Sa dino ti kahit mapagpasyaran ta. Mamantaman iti parking ada iti asidig ti baybay. Nagmayat ka no ti agpalabas iti oras si Jay. Una, mapantay ti kayat mapapanan. No anya ti pakaragsakam, ipaay ko. Adamot kit di punto ni Rosa, bakit? Narigat no masumok to kit ni Doming ti agbartek kas kada agusar iti siya budita. Ngam uray kasano panang isungsung da iti tao no di nakayat at daaya maramidan da. Wino agjiks kit di mate. Ay talaga Sa bagay, langan na ti adot bisyo tay kasinsin na kahit. Isong araw, kanayon ka no anak ka viste na rumwar ako na ni Rosa. Nanya kit di ngagpaiso ti trabaho na mo da. Diyak nga rod amaw, kunamla ka no big shot. Sos, amangan mo't no drag puser. Anya, ay delikado Amangan no maisungsong ni Duming ditan. Ngala, bayam ta kasaritak to man ni Doming. Kayat mo asawan, na-date mo idan adwa kasinsing. Wen kasinsin, ket. Madatong dangagpada. Anya ti kayat mo asawan? Makitam da ito, kasinsin. Kabarbaro arilo kan branded pie. Wen kasinsin. Intad kanyak ni Maylin da ito'y. Talaga Ket da ito'y. Kita ma. Ni, kabarbaro pa ita cellphone mo. Touchscreen pa. Wow. Intad pa ni Maylin na ita? Saan? Regalo ni Lori kanyak. Anya, Wen, insan Duming. sa bali lang nga talaga ti gwapo niya. Kun, maabilidad ko nam. Insan, malaksid agwapo ako nada. Adda pa'y karga na ito'y. Nga magandad ka. Ando, tinayrubo iti kastang aramay. Depende mo't insan. Dahil saan ko anaaramid, idi siyak tinagbaro. Timangluko karag iti anak ni Eva ako nada. Sayang ti kinatar mo insan. Saan mo nga inaramat? Saan? Madi nga ramid da ita. Huwag kaya minsan. Amang ano, makalawas ko lang dito'y.
Isoya. Kat tapno saan mat nakababain. Wino addan tukit di makuna ni ipagrosa. Adto insan. Pangnayon na iti pakitsindana. Letensan. Kan sana na masapon. Alakit din insan. Kababain mat kan ipagrosa. Saan ko akayat nga adda makunana. Sige. No, sa kumalang ako. Awan na ita. Ang mga no dakit di ngagpaiso ti makuna ni Rosa. Sige insan. Rumuarak pa'y. Adda dit mi kini Roxanne. Roxanne? Wen insan. Addan edad ni Roxanne. Adda hipa na. Hipa. Wen insan. Ket agayat launay kanyak. Ang mga no makaala kay ti sakit mo. Saan insan? Kayat ko asawan. Naninilaw titanggad na. Lapayag. Ima. Ken adda pa itisaka na. Da kayo ni Manong Doming Portugal, saan ka di? Oy. The island kan lori iti restaurant iti ili. Adda ka din ni Bonbon, Manong. Ay kwa, kapampanaw na. Napan ka no iti kabisera. Manluloko, Manong Doming. Ah. Pinarta anak. Sagat aginawa kon. Kwa. Masapul atak daran na ti sikog ko. Sana mabalin kasano akmatan? Agduabolan matan to'y sikog ko? Anya. Kunakon ka. Mabit lang. Sungbatak lang na ti awag. Hello? Mr. Portugal, Wan sir. Siyak, apay ka di? amamoyo ka din ni Bonbon de la Mesa. Wan sir. Kasinsin ko. Apay ka di? Umay kayo kuma dito yung police station. Natayon di kasinsinyo. Natayo ninsan gwapo. Este, bonbon. Anya timpatay na. Sigon iti initial investigation, pinaltugan ti asawa ti chicks na. Anya? Ti ka di agnagan ni ti Roxanne, sir? Wen, asawa ti si Manday Aruksan. Nagbakasyon tanaamuan na nga da sa bali alalaki iti biyag ti asawa na. Naspakan bonbon. Natayon ni Bonbon? Kasano na sikog ko? Naspakan. Anya nga ita. Di. Ay, tagtagainap na kaya. Kasla pudpud na. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.